Brawa mina ile muntu lo engishaya ibrak ngishaya ekseni hayi ebusuku or nini ekseni uyangithola nangifika ekseni la mshuti ngithola vele akunamuntu yabo ngiba umuntu vele mshuti manje ngithi jikela ngapha kulomu umnyango lo ngapha emuve ekitchen ngithi ngiyabona vele ubuteketeke uyangithola angikhiphi igoni lami vele ngithi ququ vele ngene phakathi ithi nangena brawa nayo yonke into ahlangabezwa i600 vele mshuti manje phezulu kwetafula vele mshuti manje ngathi beyibekiwe ayi vele ngithathe yona ngibuthe namakhavela kusangena nale ikhipha zamauzi lezi uyazibona ama Levi's yabo ngibuthe ayi sengiba umuntu vele mshuti engiphumayo vele nesithumba and ngiphuma so ngapha emuva kwakhona iforo lincampula intandi laba sokuse uthi ambulala vele things ama-speculate things omakhosha nawo ngifuna leyo bengifuna we leave no stone unturned. Sure, this is it. Welcome back to yet another episode of Realign with 925. You know we're doing it like we're doing it for TV. We are back, man. We are back. The podcast that other podcasters watch. We're back again. So today, you know the drill. You know what this podcast is all about. Petro Mchita go by the name Muchiri. Bambiza ngomcherere. Mchita na ikasi ngimcavayo. But then fandak bathema bangitshela ukuthi nangu Mchita interested isibalu. Afuna ukushaya podcast ngadaya mfethu. Ushentweni mfethu mcherero crane ngimnandi brakesi wena ngibonga kakhulu mfethu kakhulu so mfethu Briami ngicela ukuthi utshela abantu ukuthi uJerubani ukhulelephi upbringing yakho nje Crenshaw. Okay mina ngumjerana ngikhulele khona la eKasi yabo mara ngokuzalwa ngizalwa le ePitori yabo since njengoba ngizalwa le ePitori ngeza ke ngwazi abazali ke ngokukhula bagcina sebakhumuze ngapha ePhola yangithola khulela la ePhola ke up until ngize ngithole zonke lezi zinto lezi mshuti ezingasi right khona la ePhola uyabo ngenxa yabangani fele yonke into be right ngikhule kahle njengabantwana abaningi vele mshuti manje izinto ziyatshintsha emva kwesikhathi mshuti manje uthi uyabheka ngendlela engakayinakanga nami uke wabona shoot manje uthi uyabheka esikolweni ngile ngishaye ugrade 11 yabo abe sengicala ke mshuti manje kuba nabangani kanti ngithola abangani ababi uke wabona ngafunda lento le mshuti manje yobubi ngatshela ukuthi manje angithola ngibamba iline kanti angiyaluza big time yabo my fele endlini ngifirst born yabo abangilandelayo usisi wami bese ke ilast born intwana yami usisi wami uzinhle igama lakhe bese unduduzo yile ilast born yasezindlini yangithola ngokuhlala ngihlala la entandini la yabo manje yimi ke njengoba ngila bracket so dayire ngiyongikauza icala kanjani Crenshaw dayire ngile yokukauza bracket ngizokutshela ke mina bengekho kiyo uthi yabheka bengayizwisisi vele le ndaba yokukauza le ngizokutshela ivar bracket yabo maye nganele waba nabangani bami shoot la bengiclose nabo bajoina lento le uke wabona manje uthi yabheka sekungathi manje mina ngomuntu engisalele emuva uke wabona mosinawe bracket yabo ngathi ngithi ngibamba iline nami ngithi ngizama mshoot manje ukuthi vele abangani nami bakhona ukuthi bangixuhle ukuthi phela nami ngumjereza ngangena nami lapha phakathi kanti ngiyayilahla bracket dayire ngilena ayikho right brawa mangifuna ukukutshela manga sengenzisa izinto eziningi ngoba nejele bengingalazi bheka manje sengibuye emajele bracket ngenze konke vele okubi uningi kakhulu okube ngikwenzile abaningi bangithanda abancane bangithanda abaningi vele sebangizonda ngendaba yokuthi manje ngithola ngezenzo zami engizenzile so kuloko bracket man bengicela ukuthi manje ngithola bazama ukungicolela shema ngithola ngokuthi manje ayisizinto ebengizifisako nami elifeini leyo nami bengifisa mshuthi ukuthi ilife yami ikhanye ibe right yabo manje ngendaba yokupressurizeka yabo ngagcina sengilavele mshuthi ekubhemeni bracket so manje ngoba ngikuzwa ublame kakhulu abangani Crenshaw wena unasandla lapho because ngisho phela umuntu
unesandla to everything that you do akwazi ukuthi ungakhomba bo-attributes bakho kube nawe uziyele raza anke bakhombe ngesibhamu Crenshaw. Yeah bracket mshoot mina ngathi ngiyakutshela angingele emic-ini ngathi ngiyakutshela nebracket ngabo mina bengumuntu uyangithola uhlakaniphe kakhulu ebanganeni bami uke wabona uthi yabheka yimi ngacala ngaba neroom la ngaphandle uyangithola kunabanye abangani bami uthi yabheka mshoot manje laba no music ne TV na uyabo manje abangani bami kwaba abantu abeza bazovisita lapha eroomini lami uke wabona bezwa ngami shoot manje nangibatshela izinto ukuthi manje okay right so okay kuloko azange bangifaka nge4 story in uyangithola net mina ngabona ngathi line liyangishiya uyangithola njengoba nabo sebahamba ngendlela eziso nami ngagcina mshoot manje sengiphakathi kanti mina ngizothi nangiyenza lento ngiyenza more uke wabona bracket nga found out I'm shoot sengiphakathi edakeni and then ungathi uyabheka futhi phezukwa lokho umuntu oboshwe kakhulu phakathi kwabonke besibangani singayikisi besi4 sibo achoose yabo uNiki yimi uThokozane uBhuzeni ushonela stuff last year Thokozane ukhona usesele Witbank uNiki ukhona naye la ePola yabo uthi yabheka mshoot manje bracket kwaba yimi umshoot manje umuntu engenza izinto kakhulu uke wabona bra wami shoot manje ngathi ngichazisele njani shoot manje sengenza lendlela leyo ukuthi manje vele yabo angifuni ukustruggle uke wabona bra wami secala ke le ndaba le yama house break yabo uthi yabheka mshoot manje sekuyahanjwa kushawa ama house break ngishaya nabo achoose bami laba uyangithola uthi yabheka siyahamba siyangena emzini wabantu siyacekeza basiceda kucekeza sibantu vele siphuma nezinto siyahamba vele mshoot siyozithengisa na usaqala la ile bracket ukuyenza yiba sweet man yabo shoot ukhona ukuyenza isikhathi eside soloku abakubona abantu ke wabona shoot soloku uyapopa manje naso uthi solubhizi uchubeka nayo so kanti liyeza lamabhadi la ngaGrootman angifuna ukutshela manga ngoba ngikhumbula kwelinye idladla ngapha phezulu yangithola bathi kantokozo okay lapha uma stand wakhona uNtokozo uchashisa amanye ama-out i2 ama-twins ama-out wakhona uthi yabheka ama-out wakhona sebenza le mall mayini and ngapha bekuyimi uGuarding Boy wada uyabo and manje sengicalile phela sengiyabhema ngiphakathi vele ngi-involve yabo ngifike vele la mshoot manje vele ngishaya ama-guarding and bangibhadala grand sharp mocha yabo na ngomunye u7 ngiyafika vele mshoot manje bra mina ile muntu lo engishaya ibrak ngishaya ekseni hayi ebusuku ori nini ekseni uyangithola nangifika ekseni la mshoot ngithola vele akunamuntu yabo ngiba umuntu vele mshoot manje ngithi jikela ngapha kulomu umnyango lo ngapha emuve ekitchen ngithi ngiyabona vele ubuteketeke uyangithola angikhipha igoni lami vele ngithi ququ vele ngene phakathi ithi nangena bra wami kunayo yonke into ahlangabezwa i600 vele mshoot manje phezulu kwetafula vele mshoot manje ngathi beyibeki ayivele ngithathe yona ngibuthe namakhavela kusangena nale ikhipha zama-uzi lezi uyazibona ama Levi's yabo ngibuthe ayisengiba umuntu vele mshoot engiphumayo vele nesithumbu and ngiphuma so ngapha emuva kwakhona iforo lincampula intandi nebhodli yabo ukhuphuka vele ngale foro leli vele uyabona limahlakahlaka linotshani vele indlela nyana ayina ngikhuphuka so Kleberebe singidibana nawo ke lamajita wami la uThokozane noNiki yabo and then manje ngapha ngibhophe nefoni wena man ngifake ngapha emuva vele uyangithola ngiphethe nalo mthwalo ngapha nabafika vele then ndoda manje kwenzakalani ngithi majita sanami babuye ngistira ngithola ngibuye olanda lezi zinto lenzansi manje ngizimekisa ezindlini ngithola abazifuna bathi hayi wena ithi manje zikhiphani ngithi madoda zikhiphi ngoba ngaleso sikhathi phela besibanjwe ama-alostra sonke vele mshoot uhambe uyo waspinela vele uyangithola manje alright bracket
ngibe umuntu vele mshuthi manje net nangithi vele angifuni ukukhuluma kakhulu namajita uyangithola ngiba vele hayi sharp amajita ngiyabona abambile alostra nami ngibambile mara ngiyasho ukuthi hayi sengibhobhile nako awuthi ngiyenza iplan yabo net nangithi ngiyaflathela kibo nakubabona le phone bra wami uyangithola la emuva yabo bathi ndoda isikadla sefone esingaka yangithola ngithi manje ngisazi ke ukuthi ngiyikhulumela ngithini ke manje le phone yabo and ngapha ngishaya uvalo lokuthini lokuthi esana manje nangizofihla le ndaba so yabo in shooting avela simple naba nayingezwe endlebeni zabo ukuthi manje phela kwenzakala so kuloya muzi lo and nami ngapha ngibonakala so yabo ya ngenze njani ngibe umuntu vele dasani ipelasi elami majita hayi wena mjerane elakhe ipelasi shosho elami ipelasi yangithola athi awuthethe kuphi ngibona ukuthi ayazini la umuntu uzongena kushit ngibatshele emajita yekelana ukulahlisa iphela lapha so endaweni esokulahlile yabo bathi hayi wena serious ithi hayi kulahlile yangithola bathi okay manje ndoda senza kanjani ngithola ngithi angazi ngicabanga ini madoda ukuthi ngicabanga ukwenzani bathi hayi khona siya nawo amajita vele siwaya ngiyawatshela ukuthi mina backdoor angakhiyanga yangithola ngishiye vele ngidonseni umnyango yangithola zange ngikhiye vele mshuta kukhiyekanga vele nawo amajita nawangena ngaleza inkadi bekuyile inkadi zama benches yabo kufuthwa ama benches kulelo dladla kunesihlahla vele sama benches yabo kwenzakaleni nangoke ke mshuti manje bangena ngibabhekile so bangena yabo nakangena mshuti Thokozane uyagibela uyalesihlahleni and which means ngapha next door nala khona kontokozo isihlobo saka Thokozane yangithola uyangena naceda ungena ublofa ngokugibela esihlahleni ukhama benches icala unike yena kuba umuntu onyonyobayo ngale phambili mshuti manje uyangithola ufuna uya kulomnyango wase dining room and ngimtshele kahle ukuthi mina umnyango wase kitchen iwovulekile yabo kuba umuntu vele mshuti onyonyobako uthi nakathi ngale phambili bambona backwards kuloya muzi lo uyangithola ukuthi yabheka abahleli bambona uniki nangu uyangithola bese ke lo uThokozane usesihlahleni nengapha kamamncane wakhe bayawasha bangaphandle ne stop nonsense vele side uyangithola ngenzeni mina sengumuntu engale ngithi madoda amanekela nokumosha isikhathi uyabona kade yini manje lento enenzako uyangithola nangoke uThokozane sekakhulu masho uyiwe ngapha emuva ubiza uniki kusemzaleni ke endoda abuya ngapha uyangithola uthi yabheka mshuti manje vele ngiphakathi majitani nenza njani manje yangithola ayivela abuya uNick nakabuya angene lapha phakathi na endlini uThokozane ahlike esihlahleni kanti sekambonile umamncane wakhe naye ngapha next door uyangithola ukuthi laba baphezulu something ya ukuthi na phela la manje sekukhona manje yangithola okunuka amancamashi yabo abangena phakathi okay right baye phuma uThokozane nakaphuma so shushuluzile uthole ilaptop uyangithola waphinda wathola nani nama RAM uyangithola wathola nani amplifier yabo ya ama drive yabo nama ne amplifier mshuti manje lawo amancananyana yabo uthi yabheka wabuya washushuluza nani namanye ama jean futhi wabuma uzo ama gas wa fire plastic le akaniki ke if umcondo ingene efrijini ifika idonse vele mshuti manje ama braai pack idonse namabisi vele namashizi ifake lapha phakathi yabo sengibona ukuthi okay right now amajita angenile ngiphume mina ngihambe lapha estradini labe ngime khona yangithola ngiyasho ukuthi okay right nabo abangenile ayinama uthi ngivayo ngifike ezindlini ngithi ngibeka izinto zami grand ngiyasichafkopa grand ayisho ngiphethe ne6 rand sichafkopa ngifuna ngihambe kuyobona uSneymani nangisathi nawo amajita eza nalomthwalo straight la kami la yangithola afika emjerane hawu madoda kanti manje kanenzani nizalazo lezi zinto la kimi yangithola kanti yini lento enenzayo manje hayi emjerana Jona kumshuti manje sibale joint eziphumile sibale jo hawu madoda ngoba manje mina bengithi niyenze nani nikhona ukuthi nibe right uyabona nikhona ukuthi manje nezi zinto level yangithola ngoba manje vele yabona mosiskimini kunjani sometimes siyacabana
sometimes buya sibe right uyangithola maye ngalezo inkathi besisacabene singasiclose ngaleyo ndlela mara sibangani uke wabona ay Niki wena Niki vele ukhipha amabisi khipha ama braai pack uyangithola wena maye mzali udlalile yini lento yenza uyangithola ungathi wontsha lokho mara ungena emzini wabantu hayi bra wamsani yiko lokho engikhonile ukuphuma na okay fine kube sharp yabo abazi ukuthi ngine 6 strat nekhavela nalo ngilichafu kopile abazi and elisha shy khavela yangithola ayingenzeni vele ngibe umuntu vele mshute ngikhipha le ikhipha zama uzi ngithi mina ngisawuthengisa ke labathi ayasifayeni nabo bathathe lezi zabo umthwalo vele sihlanganise sihambe sele Iraq ka Doris khona vele umunye beyathengisa le Iraq yabo yasifika lesimkhomba izinto ajule vele afika Daba yazithatha uzithathela mshuti outluck yangithola thengele ikipa nalama jean vele thenga bhaya ezinye zakhona sizithengisa ka Rose khona umunye umshangano othengisa utshwala sithengisela labafana bakhona laba bonjivana yabo ay grand ngishut manje vele sibe mnandi vele sibe nemali ngoba imali esayihlanganisa labo almost boma 1008 yabo eDulux eDulux and manje ngapha futhi kusasele degi ngathi 600 futhi phezukwa lo ngoba i-laptop bayibhadala half i-laptop yona iyodwa sayibiza 700 uyangithola uthi yabheka bayibhadala half asala 600 imali ekosisa isele yabo ay bra wami spam le yami 600 engithole lapha vele solo ngifihlile ay kube sebusuku nakuba sebusuku njalo ayivele ku majita vele sesibheme and yimi umuntu enginebhantshi sibhemele ebhantshini lami asala thina majita no sala vele mshuti manje sidrayisa la ku silala la ku yabo hayi majita fika kuna stress asiyalala gone yabo ayisilale zithi ekseni nasivuka ekseni vuswa inokho uyangithola go awu nangithi ngiyavula mshuti eminyango nangithi ngibona uNtokozo yabo ngibona uNtokozo so bra wami yabo ngifika lapha hello Jerry kunjani yabo ngithi ngikhona sister athi phela manje kwenzakala okunye la uyangithola ngithi kwenzakaleni yabo athi hayi mshuti manje ngifuna uThokozane noNiki uke wabona bra wami athi ngifuna uThokozane noNiki yabo ngithi ayibayenzeni labo bantu labo yabo athi hayi phela labantu bahambe bayogcekezela abachashi bami le endlini le uyangithola uyayibona ke lento Grootman nabe kuseni ke bakokoda ke bafuna mshuti lamajita and amajita which means alele eroomini lami phakathi yabo anami and bayawafuna ngapho yabo engibuyelwe awu ukuthi esani mara ngabe kwenzakaleni ayinanga my sister uyangitshela ukuthi avele kubonakala uNiki wabonakala noThokozane yabo ngathi nyabheka nyawara ngiyasho ngithi esanayi le jive le yala uyayibo maye into enyoyithini lena manje uyangithola ayingenzeni sister ngababonanga yabo athi hayi ubhekele ayile out ikhulume no ngizokunikeza ireward indoda zami iplan lokuthi manje uyangithola isho kimi yabo azami iplan lokuthi manje ngithola ngitholele labantu leso sikhathi sebabuye emakiba bokawo uyangithola ababatholanga yabo yibo umuntu uthi okay right hayi ungawari Grootman ngizokuzamela uyangithola bathi sure hayi baphume bavala naku sengiyangena eroomini ngivusa amajita phela mayishubile nabona ukuthi kunjani uyangithola amajita hayi wena serious uyangithola ngithi ejumpile bafika kanti abantu laba baphuma so baya police station bra wami bayovula icala yabo amajita my sister yana le out yabo nabavula icala imention avele laba bayithiwa bababonile yabo uNiki noThokozane yabo ayivele feli icala livuleke yabo ayikuba yimi ke mshuti manje lo sibale jo ngishaya uvalo vele ngifike vele ngibe umuntu engiba short emajita no majita azini sharing imali ekhona esele vele spliteni ngoba manje akusizi yabo nakuso phela ku blind yabo ayivele mshuti share vele lamasenti nyana bewasele yabo bonakala kusale yiple esibanjelwe yona le bekose soyicollect ngoba bathi ze 2 days size after 2 days yabo
ayigranny vele aphuma amagenge avaya ayasaphuma so amagenge avaya zithi lishone la lelo langa zithi nazithi kusasekuseni bawe na operation ngithola bawa nobani no Thokozana yabo uNiki nabathi bamfuna bangamtholi yabo bathola uThokozana naye bamthola lapha kwesakhe vele ulele ayibambopha vele bavaye naye ngathi nakufika lena ababhizi vele bambuza yendoda manje indoda akhipha lezi zinto yini manje amajita wanasi isifubu ke wabona akhiphe zonke izindaba zokuthi no yazini umjerana so bathi ubani ke kumjerana yabo umjerana indoda so yangithola umngane wethu yabo yiyo mshuti manje eyenza izinto vele yangithola ukuthi ziyenzeke njengoba kwenzakala so yabo yizwa ke uThokozane uyi-underage by the time ngimshiya nga 2 years yabo mina nginabo 22 yena unabo ma 19 yangithola ayi kwenzakaleni fika lestazi vele mshuti manje i-underage vele it's obvious vele ngaleso sikhathi bebangalalisi vele yangithola shoot manje bekose libe nama guardians yangithola ukuthi manje yangithola okay right kanjalo ke walala lo mfana for 2 days yabo okay afika khuluma izindaba lezo ukuthi manje so babhizi bafuna uNiki abamtholi bezwe indaba yami ke ayinanga uGwede vele ahamba ayobreak endlini breaka ngabo bani ngabo 1:30 emini yabo nakafika vele Granny ngoba uGwede vele bekuuye vele mshuti manje sibophayo uGwede iphoyisa lali ohisi vele mshuti manje lidila ngamabrag iCID vele bekasibopha vele mshuti bekutakushayiwe vele amabrag uye vele bekasikhona vele uyangithola ayi kwenzakaleni afike le yabrika athi nakabrika thola uMagogo vele uMagogo uBujeri yangithola ayijera ke kuphumile yangithola useroundini okay hayi Magogo cela ukuthi umtshele ukuthi nakafika kusasekuseni abrike lapha epolice station yabo yizwa ke naceda ushaya uMagogo ngomcondo uthini uthi ngoba manje bayisukela lentwana Thokozane le bathi ihambe yayo yogcekeza isitolo le eBhokweni yabo manje bengicela ukuthi manje ngithola ngoba uyangena ekusase court lo mfana bengicela ukuthi umjerana afika azotestifyela lentwana ukuthi izokhona ukuphuma yabo lapha mshuti manje ehof yabo awu rawo amvele ngibe umuntu vele mshuti manje yangithola nangifika uMagogo angidlela istory ukuthi awu phela uGwede bekala ini yabo and ngifika una 30 minutes uceda kuphuma ayivele ngibe umuntu engiba busy lapha endlini ngiphume ngiyimali ezitolo vele etsala nanga yabo ayivele ngibhizi ngisacoca namajita ngisacoca nginemali phela ngisho ngiyabhemela angithi ngibo chip na imoto yama CID yangithola yangazi vele uGwede yabo ekusemtjerana yangithola avele ngiyeza ngiyasondela ngishaya uvalo yabo ngiyeza ngiyasondela nangisondela athi hey phela mtjerana ndoda nayo indaba uyizwile indaba ukutshelela uMagogo ngithi uyangitshela yabo athi ya manje mfana mbheka ke bengicela ukuthi ufike lapha epolice station yabo kusasekuseni yabo uzokhona ukuthi manje yabo uyokhipha lentwana lapha uyangithola oba lentwana ngathi izama ukucindezeleka yabo hey manje brawa mangishaya ngomcondo omunye la uthi yabheka ngazibuza kaningi ukuthi manje yazini ngoba ngabe bekathi uyangibopha lo muntu ngabe unqove manje phela ngoba na i-backup unayo and manje uyangithola bebangangibamba vele uyangithola mara nangu uyangiyekela uyabo ngibuye futhi ngibe nalento leyo yobuhawu ke wabona ukuthi esane ishimara sani at the end intwana yami nayo le evaleleke lapho yabo ayingenzeni ngitani zofika Mr Gwede ungasabi yabo mara kuba nalento leyo ukuthi hey wena basopa yangithola hayi udabheka mshuti manje ngitayi okwenzakala uya ayivele zithi Friday kuseni vele ngiyavuka kuseni vele mshuti manje ngiyaplasha ngiyavanya kaSneyman vele ngithengela vele izinto zami ezi5 yabo fika ngibhema tuna ceda ngithatha 3 ngiyayi-upper vele yangithola
ngiyayifihla vele mshuthi manje ukuthi ingabonakali ngihamba nayo le stars ngenzela ukuthi Ezini or ufihla epokotweni. mshuthi ngifihla phakathi la ibhandeni la mshuthi manje ijini yambe inembobo ngifaka la phakathi kwembobo vele Oh, mshuthi yeah, manje yeah. uyangithola ngiceda la ngiyanayo lapha stars ngifike stars vele ngifike reception esanibonani njani uMr Gwede ngamthola bathi ya ukhona ungale enzansi ema-ofisini iye ofisini lakhe yabo ngithi mina lingakuba lingale enzansi ayabona vele ngiyaphuma vele ngiyayehla ngisayehla njalo nangu uGwede mshuthi manje uyakhuphuka uphethe ifile ubuyo charge intwana uyangithola uyakhuphuka nentwana vele mshuthi manje nangifika vele mshuthi ngaphandle vele Mr Gwede wo mjerana sofikile uyangithola zwakala la uyangithola vele mshuthi manje sengiyalandela nami vele la Mr Gwede vele akube umuntu ovula umnyango vele siyangena phakathi siyangena nethi nangiceda ungena vala umnyango athanda tasobosha izandla nenyawo uyangithola ngithi bro kanjani manje ade angazi phela nangumngane wakho jo Uthi same. uyangithola khiphani ngithi ngiyambheka umngane wami ngenye indlela usira akakhuluma akayenzi next ubusy nje emshuthi manje hayi umtshelana ukhiphe emacaleni ndoda ukhiphe emacaleni wani manje ndoda uyangithola hayi mtshelana ngithi hayi wena wazongihlolela amacala wani la ukhuluma ngawo hayi mtshelana mfana ngiyacela mfana uyabona mina zange umuntu ini ngithi manje wena ngihlolela hayi ndevele Jesfar vele nakudonswa amafile amanye sekuthathwa amapiano ngiyachachwa uyangithola awu yabona vele ukuthi umuntu la ngathi uyahamba la ayivele mshuthi manje vele shama amapiano aceda la basithathe basifake ngale asiye masayileni siyangale sale office uattend uyangithola fika basivulela ngale asiyangena yabo busy vele ukawu ngikhuluma naye ngale emgodini emzala kanti manje kwenzakaleni hayi emzala jo mina ngeke ngize ngifele yini ngithi mina ndoda ngoba wena wathi wena ulofa sibalende na ugangile futhi lapho uphume nezinto uchaza ukuthini uyangithola ukawushawe yini zolo kwakhona bamthethe beza naye la eKasi uyangithola nakufika la eKasi ngathi nabathi baya la kuthengiswe khona lezi zinto bathola uDoris akekho bathola uNjivane ukhona uNjivane wayenzani wakhipha imali wabribe iphoyisa uyangithola bra azange kuphume neevidence A1 uyangithola ukuthi vele ngihlamise yini ukuthi kuklamisiwe or ini uyangithola kwaba abantu vele ababuyako la eStars uyangithola thiwa ini izinto ezibhaya zaziwa yini uyangithola hawu fika lapha eoffice yangena vele nasingena asigibele eboxini yabo awu nabaceda la eboxini I choose number 1 sicela ukuthi manje ngithola umele ngapha I choose number 2 I choose number 1 wena 2 iza ngapha bathatha mina bangifaka I choose number 1 yabo nabaceda la bathi okay right I choose number 2 free bail yabo ngoba kwi underage yabo hawu sekusele mina ke bathi okay right I choose number 1 siyalivuma icala or awulivumi uyangithola ngithi mina ayicala angilivumi uyangithola but all right ke bheka ke or remind if further investigation hamba mshuthi manje sibale nje 7 days application bail application yabo ngithi ngiyabheka vele mshuthi na intwana iyaphuma ihamba mina naku ngibuyele emgodini number 3 number 3 solo akavela angimkhiphi nami uyangithola uthi yabheka ngifavele uyangithola uthi angazi next awu vele mshuthi manje sengiyaboshwa ngiwani njani manje uyangithola ayivele ngiba umuntu ngisho ngithi mara yini okay right hlale zithi Friday zithi Saturday masayileni zithi nazithi Sunday khala isikhiya yabo cherry vele mshuthi ngiyavela vele icoka ndoda sambe uyangithola avele ngiyacoka siyaphuma bathe ndoda siyahamba sothengisa solanda lezi zinto enizithengisile uyangithola le emajideni yabo hawu ini into engiyaziyo bra ngithengise ini mina ayivele mshuthi manje ungazosihlanyela wena ungazosinokuzwa ngawe wena siyahamba manje siyali bra ngikutshela ukuthi ngafa ngesikafu sukela lapha eStars up until saze sawufika la eKasi
babathe showa i-direction ukuthi manje ukuphi lapho. Ngasolong busy ngife ngendaba eyi-1 ukuthi mina angikeni next, angazi next ukuthi nikhuluma ngani, angikeni next. Bathi hayi wena ungazosihlolela wena, wena uyangithola, angikeni next. Thathe mshuthi manje ibhaki libuyele nami eStars, bangishuphe solong ngifa ngendaba eyi-1 babona ukuthi ayikhona ngathi simosha isikhathi la. Ayifike vele mshuthi baye bangivulele emaseyileni ngene, yabo. Azithi Mondays, Tuesdays, phela i7 days ngibuyele vele lapha eStars, uyangithola. Nangibuyela lapha nangumfana vele uza nomagogo wakhe, uyangithola. Uyagibela eboxini. Still bathi 7 days futhi, uyangithola. And umfana kakhulumi next la kimi eduze nami phela. Okay, ngivaya ngivele ngihlale ngilinde vele ngihuhube vele, vele mshuthi kube yiyo vele, uyangithola. Hawu, brawami. Sahlele njalo mshuthi manje phinde futhi 7 days le iphele ngambe ngiyo-attend. Nang-attenda so bafike bathi okay right, i-bail yakho is 2,000, uyangithola. 2,000, hayi mina ngeke ngize ngikhona 2,000, bathi uhlala nobani, uyangithola. Ngithi mina ngihlala nomagogo, uyangithola, endakasipani ini, uyangithola. Athi ungakhona malini, ngithi mina vele imali okuyimali vele ngeke ngize ngikhona, uyangithola. Bathi alright-ke 1,000 bail, yabo. Ngithi mina okay, ngiyehle eboxini sengine-bail 1,000 brawami. Ngahuhuba dana almost iboma 2 to 3 months. Shit. Uyangithola. Solunga kungahlangani. Yeah, solunga kuhlangani, kuthulile nje kuthe du kuhlangani, yabo. Ayuthi yabheka ngibe umuntu vele mshuthi manje ngiwarayo, ngihlala ngesilonda brawami, uke wabona mara, uyangithola. Vele mshuthi manje omunye u7 ke naku ngiyo-attenda bekuyi-27 vele mshuthi mayize inyanga, yabo. Nangifika lapha ngithola umagistrate omunye akuseseyilo umlungu engimaziyo, yabo. Hayi nangifika vele ngene eboxini vele, uyafunda vele uthi I'll still ndoda mshuthi manje i-bail next yala. Athi okay 500 angeke uyikhona, yabo. Ngithi ngiyabheka vele ukhona umagogo that day, yabo. Ngiyajika ngibona nangu ukhona, yabo. Wathi still vele i-bail next vele, uyangithola. Ngithi mina next vele i-bail, uyangithola. Hayi uthi yabheka yenzeni umagogo kube umuntu vele uthi uyasuka umagistrate angamnaki, yabo. Hayi umagistrate athini, athi okay right, yazini free bail, uyangithola. Free bail, sure. Hayi danki ngiyabonga, uyangithola. Athi ndoda uzoza nge-14 uzo-attenda, uyangithola. Okay hayi ngiyabonga bracket wena magistrate, yabo. Ngiba umuntu vele ngiphumayo, uyangithola. Shu waba ukuphela lapho-ke mshuthi manje walesaki leli, uyabona ukuthi silitole kanjani ngendlela enjani brawami, uyangithola. Hayi kanti-ke brawami lokho bekukokoda-ke kwempilo-ke brawami, bekungakangenanga, bekuyisicalo, uyangithola. Akutshela brawami-ke nako kukhulu-ke mshuthi manje okunye-ke kwazovela. Nako-ke brawami mshuthi manje ngomunye u7 sengila ngaphandle, liqala lelokhe ngalibulala vele lafa vele mshuthi manje wathiwa trech vele akunacala, uyangithola. Nako-ke sengihleli almost over 3 months yonke vele ngifree ngilangaphandle, yabo. Hayi naku vele siyazulazula. Nangithi ngibona umlahlo vele, uyangithola. Uphi lapha eShoprite mshuthi kunalamandiya lawa alungisa amafoni, uyangithola. Lungisa amafoni, alungisa nama-TV, athengisa nama-TV njalo njalo, yabo. And then manje la vele kunenye impintshi yami yabhoda la step athi uBholo, yabo. Hayi uthi yabheka vele mshuthi manje akhiphe off track Bholo ukuthi Sunboy uyabona ukuthi balahla kanjani la ndoda, and mayikuthulile. And then manje nakunemvula, yabona kumnandi kakhulu. And by the time le ndiya belingalali lapha phakathi, belikhuphuka lichashe ngapha entandini, belikhiya lapha lihambelele entandini, yabo. Hayi grene ibe umuntu vele ngivumelayo le off track, okay sharp, yabo. Hayi vele sidisha vele ziboma 10 11 12 1 siyence mngana, siyence siphethe umakhamisi, akhona umakhamisa lo, uyangithola. Ya asifika lapha bracket vele siyengcela igate leli lokucala, ngisho yabo iShoprite kuyavala, siyengcela lokucala singene phakathi.
leyangidi lapha ayivume vele, sibuye ngesi-2 vele qhu ayivume, sithi vu slide asingene. Stop. And manje la bracket siyatapa ne, kunamafoni abantu abazowalungisisa. Isa. Askeni next. Thatha ales uke wabona. Uthi yabheka mshuthi manje ke siyabuya ke sithatha ikhako vele mshuthi manje silihambisa kwelinye idladla le eIraq yabo. Sifika siyalichafa kopisa kahle grand kamnandi. Hayi vele zithi kusasa vele siyashushumbisa. Manje ngenxa yokuthi manje umngane nami naye uzenza uclever ngaye ngapha esayidini. Unamanye amabhela asinyana ayi4 awamincile. Awatshontshile ngapha utshontshele mina bukube sibuya utshontsha ngapha. Uyangithola. Nakafika la uthengisa lamabhela kanti uzothengisela umngani walomnikazi waleyo phone. Uyangithola. Uthi yabheka net nakathi uyayichecka abone ukuthi le phone lemo singathi le yaka Achuse le. Uyangithola. Hayi kwenzakaleni Groti, ube umuntu vele mshuthi ukawa athi hayi ungasabi. Uyangithola. Njengoba ukawa umshuthi manje sibale eJu. Khona uzoyithenga le phone net manje usesipanini mara manje bamba sona i2 bese ke ntambama ufike uzothatha le 500 yabo ngoba le phone bekayibiza nga 700. Uyangithola. Hayi nakwenze kanjalo bracket